Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kun uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagel ni pangidupimu, pakaulongmu huban nami ari lopus ari, dasu bani panorang sogot nerion. Mangahap Tuhan nami, bani bagel ni panramotionmu. Asih mariti hatamu, nasyoli jalohan nami pe bani panurang suguton. Tetap ham ura pikiran nami, asih talup, jenah merguguhkan nami tong-tong. Sangapkon ham, mariti huni horja nami saganjang nyeron. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen asyam marian bani panurang sugut nyerion. Naboy isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Hata nine bata nagabe rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2023 aima tersurat bani buku Lukas bindu 14 ayat 10 sada nama katahon sonon ai sagala napagijang diri ni paturuhon do tapi napaturuh diri ini si pagi jangon do. Bapenang tentu masih erusi hita maksud pakon tujuan di Tuhan Yesus makatahon hataon bahasa sagala napagijang diri ini paturuhon do tapi napaturuh diri ini si pagi jangon do aima mertuduh-tuduh bani realitas bani panorang cia bahasa bue tumangdo halak nasihol roh manangihon pengajaran nih Tuhan Yesus. Jadi bani panorang icia marlumba do halak ase hundul bani hundulan natang silobenan alaniaha lani adong pangarusion bahasa isi hundul na ilobe ay manatang sisangapan. Nah, merhitihon na masa ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gabi sada pangajaran doai ibere Tuhan Yesus subani susiani sonay age bani halak na mabuhay bani panorang ay. Sonaha do sikap nataluk mandok pakon naibata. Ya tahun Tuhan Yesus sagala na pagijang diri ni gat ni halak na roh hundul sihol ilubi ay ase sampai marasa kasak masih dia halani sihol hulubi ay mahalani yujur uhur ni iya sihol ase sangapan marimbang hasoman ni colma. Ipasinga Tuhan Yesus subata bani panorang onpe totu anggoy pardiati hita ibagas parguluhan ta sigano pari ya marbanding terbalik doai pakon nama sa bani panorang ijia. Jadi anggoy torih kita bani asomalang ta sigano pari tapi buhay subuton tanggulau hita hu gereja hari Minggu ratene ang bangku paling lebih ay rama kosong alanya ya buhay subuton haleduma ihayati hita tene aha nasinog ni Tuhan Yesus ijon. Tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus tentu maningon lambin kritis do hita. Napagijang diri ni maksud ni sedo pita soal kundul ilobe tumang ibagas parguluhan ta sigano pari. Tapi sonado sa sitong ni hita ase ibagas parguluhan ta sigano pari. Totap tene pataridahkon turuh ni uhur ni Tuhan Yesus na marbagal ibagas dirita. Jadi usih doai ya songon
sada nyombah mangida perjuangan ni bapa ni nomor kerja, ya kerja keras. Jadi tubuh ma ibagas diri ini hormat bani orang tua ni. Jadi langa dong be tubuh ibagai suhur ni lo maka tahu ni sono bani orang tua ni. Pangpala atur-atur hamau pak ampe tama SMP do. Aku kan sarjana. Nah jadi on salah sada contoh sikap na pagijang diri na sa sitong ni ya pasti do hormat do sada niomba ibahin orang tua anggo ya patuh atau pesi pembalosi anak ubani orang tua sonai do humani bapa ubani niomba lang maningon iha tahun lang butuh kanima anggulang girah au puho sugot laho makkorja lang mangat kanima ganupan ya. Jadi radu hape terluar hata sonai sonaha ase dihormati sasitong ni babainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang perlu ay hape ni dihorjahon hita na pasti anggo ipataridah kita ibagas perguluhan taon turuh ni hurni Tuhan Yesus na berbagal ibagas dirita lang PHP ni ipagijang kita dirita pasti do pagijangon ni nai bata janah maningon takas ko manibata bahasa padandayon dirita na butung pasal ise hita ilubini nai bata pasal ise hita ilubi-lubi ni hasomanta jolma ay sa sitong ni membahin hita lambin pataridahkon sona sa sitong ni turuh ni uhur ni Tuhan Yesus lebih merbagal ibagas dirita. Jadi anggo mangahap do hita sona sa sitong ni pambalusyon ni Tuhan Yesus lupak bapa ni pala ibere diri ni mati bani hayu tarsilang totu lang talup kita lahu pagijangkon dirita alaniaha alani pambalusyon ta ketaatan ta sonai age na nihorjahon tatene lapi sa perdihani ahana duma ijaluhita ahana duma ibahin Tuhan ihorjahon Tuhan Yesus dopa kita alani ay tota mahita tene mandelani guluh taon ibagas turuh nihur sebagai susian ni Tuhan Yesus na tetap mangahapkon inabagkal ni hidup ni hurni Tuhan na duma mangguki parguluhanta si gano pari ase tetap mahita mardingat hataon bahasa halak na pagijang diri ni ipaturuh do janah na paturuh diri ni ipagijang do jadi ang gusihol do hita ipagijang na bata tetap mahita mangguluh ibagas turuh ni uhur sa ganjang ni parguluhanta sa ganjang ni arion. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhan ami Bapa. Asi ibagas parguluhan nami si gano pari. Tetap mangahap ka nami. Bahasa ibagas ganupan pargulmiton nami si gano pari. Tetap mahanami. Pataridahkon turuh ni uhurmuin ibagas ganupan lawan nami sa ganjang ni arion. Lani pos do uhur nami sangga ibaturuh ka nami diri nami sedo mago harga diri nami tapi sangga ibaturuh ka nami uhur nami bagas na makorjahon na ganupan horja ibagas na mandopa kon sagala na masa ijaido tanganmu na go kuasain mabapa na pagijangkon hanami ilobi-lobi mo alanay ajari hamhanami tongtong sa ganjang nyarion ase mardalan marhorja prosi marpangabak ibagas turuh nihur songon turuh mu ni uhurmuin bani haganupan lawan nami terpuji maham Bapa mariti Kristus Yesus Tuhan nami cara merapakon tonggo namion amen.
Oras bataganupan, selamat pagi. Selamat merakhir pekan mahita. Pak rapakon keluarga ta. Jana selamat menikmati kebersamaan ta. Quality time ta. Rapakon nahinaholongan ni uhur ta. Shalom.